Kātahi anō te hunga whakahaere i ngā mahi whakatika i te kaipuke o Rina, ka whakamārama mai i ngā kōrero o te wā ki te hunga pāpāho. Ko te pirimia a John Key te kai kōrero tuatahi kia whakarungoa ke tātou. It is quite clear that there's been continued deterioration to the Rina. She has some structural damage which is quite apparent to anyone to see. That's presenting a series of different challenges as we go through this recovery effort. I think everyone's acutely aware of the environmental risks if there is a break-up to the ship. An enormous amount of effort is going into making sure we're in the best position that we can be, but no one should underestimate the significance of the challenges that we face. It's clear that there's been oil on quite a number of the beaches, a significant amount of oil on Motiti Island, and we're grateful for those that are working on the clean-up of that oil as it presents itself on the beach, both from our Defence Forces, from a number of commercial outlets, and the significant number of volunteers that have offered to put their name forward and whom we are looking to train and then use so that we can clean up the environmental damage. And secondly, just to say we're obviously aware of the frustration that some of the locals are feeling. We share their frustration, but at the end of the day, ultimately we are going to have to find who is responsible for this accident, and they will need to be held to account. But whatever and whoever that is for another day. At the moment we need to deal with the fact that the ship is now on the reef and is presenting all of these environmental challenges. Overnight the list increased from about the 12 degrees up on to around 18 degrees. The tug had to detach at that stage because it was unsafe for the tug to remain in the area with the threat of containers falling. So the tug removed itself out of the area and went off to a safe distance. We had no visibility of the vessel at that stage. This morning we undertook a survey flight around the vessel, and when we came back it was evident that there was deformation in the vessel. Ngā whakamārama o te wā. Kei te puguriri, kei te pāpauri, kei te ohorere hoki, te hapori Māori, kei te mautere o Motiti e noho ana. No te rangi nei i tae atu tētahi tira kai pūtai au ki te mautere, ki te kōrero ki te haukāinga. Engari ko te pātai nui, he aha te take i tatari ai rātau kia hipa te rimarā, kātahi anō rātau ka tai ake ki reira. Kei te puguriri, te nuingo ngai mātou, nā te mea, ko hea te ingoa Māori, pristine hoki tō mātou shores, ne, beautiful and clean, nana ko paru haere, ko tino paru. Ko kore kaha mātou ki te haere, ki te rukuruku I aia nei, ko ki mai nā tāngata nei experts, or it probably take up to 5 years, even longer. Ana kei he kāpata kai, mo nā mokopuna, o ngā whakatūpuranga e heki mai nei. Ka re mātou mohio ki te mahi nā hazardous chemicals nei, ko puta mai I te wakara, me nā oil, bunker oil, ko ki mai rātou, don't touch it. Me kaha koutou ki te kōrero atu ki ngā rangatira o Niutireni nei, o Aotearoa, te kāwana rā nei. He aha koutou e tateri ana, kei marangai te me ki te haramai ki te titiro ki te waka nei. Koina tā mātou tino āwanga, kei te pauri mātou I tērā, nā te me, I rima nā rangi e pai ana. Hore kauana mātou I titura ia rātou, I haramai ki te titiro ki te wakara. Ana ka tateri mai mo te marangai. Ara, ko tino heke nā ara, tātahi iaia nei. Aha kua I te āhua nei, kua mutu rā te rere mai o te hinu I te kaipuke o Rina, kua kaha ke atu te kitea o te hinu I tātahi, I ngā takutau moana I te tonga o Tauranga Moana, mai I Mauao ki te one o Papa Moa. He pūrongo tā te hōtaka o close-up te pōne e pāna ki te haukāinga o Motiti. Hoki mai ki tua whenua me ngā pānga o te parekura nei ki ngā takutau moana o Tauranga Moana whānui. Aha kua ngā pāmama e kua pā ki runga ki rātau. Engari mo e nei o te hunga kāinga o Mauao, ko te mahi nui ke I aia nei, he whakawāte atu I ngā parahinu, kei te roa ngā ke o ngā one nei e takoto ana. Okay, the accident happened, but it's how it was dealt with, I think that's most upsetting for people.
But now that we've got something constructive to do, you can see smile on people's faces. So, sorry. So all this has come from that ship over there. It's actually really sad. Just trying to play my part, eh? That's about it. Thought, oh, well, I better come down and help my own community and sort it out ourselves. He mahi nui anō hei tā tēnei uri o Tainui waka. E tika ana kia hautūhia I aia nei tonu. A lot of them are saddened, a lot of them are upset. There's been a few tears on the beach this morning, but they're doing their best to do what they can to clean up their backyards. So, yeah, kia ora to the people of Tauranga. And we could smell diesel, like diesel off a boat, you know, when the boat's running. I know this isn't diesel, but we could smell diesel. Yeah, so we got our last lot of pippies on Monday. Mai anō I te ata nei, ko tērā I wāriuhia. A rāneke atu ke I te torurau, whārau tana rānei ngā hinu, a rā kua puta mai te kaipuke Rina. A I tēnei wātonu anō hoki, kore mō heo tiana, a he anō ka tae ai, te aukati, me nā rā tae ai. E mahi e kore tutukia I ngā rā tata nei, engari I ngā tau ke, kai te tūmai. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Kei te kaha whakahe ngā hapori kei ngā takutai moana e noho ana, ki te tāoke e ruia nei ki runga I ngā moana, kei reire te hinu e pō tere noa ana. Hei tā rātau koe rā ke e te mate, koe rā hoki te kai patu I te hauora o te tangata. What's been sprayed out on the water is toxic. People in and around the Gulf of Mexico, they're suffering ailments that they shouldn't have been suffering. They should have been vacated at least within a 2,000-mile radius once Correcsic 9,500 have been sprayed. What that stuff does, it starts breaking up, but it makes it sink to the bottom. Kia titiroa ke tātou I nāia nei ki te rohe o Tauranga moana, ka puapua ua me te hau, ko rātou ngā kai whakararu I ngā mahi whakatika I te kaipuke I te rangi nei. Te kauma ono te pā mahana I tēnei wātonu, ka heke iho tērā ki te kauma whā a te pō nei, nā ko te tikanga ka heke anō te ua a te pō.